Kampani ya tsireledzo ya G4S ito ḓivhonadza phanḓa phalamennde matshelo phalamennde. Vaofisiri vhahulwane vha khoroshitumbe ya ANC vha na muṱangano na muphuresidennde wa kale wa Thabo Mbeki madekwana namusi. Minista wa zwa mitambo Vho Sisi Kodwa vha ri hu na ngudo khulwane uri zwo bvelelaho kha thimu ya Marumo Gallants FC shangoni ḽa Libya zwi songo tsha dovha hafhu zwa bvelela kha thimu dza fhano. Nda kha ṱanganedza mafhungo a Tshivenda fano kha SABC 2 ndi ne Tshanduko Ligege. Kampani ya tsireledzo ya G4S ine ya shuma zwifhaṱoni zwa muhasho wa ndulamiso fhaḽa Mangaung he mutzhipi na muvhulahi Thabo Beste anenga ehone i ḓo ḓivhonadza phanḓa phalamennde matshelo. Kampani iyo yo ṋewa ndaela ya u ḓivhonadza afho phalamennde. Vhege fhelaho ndi kampani iyo ya thudzela kule komiti ya zwa ndulamiso phalamennde zwe zwa vhanga uri phalamennde ine kampani ndaela ya u ḓivhonadza. Beste o farwa hafhu kha ḽa Tanzania nga ḽavhuṱanu ena mufuno wawe Dr. Nandipha Magudumana na mudzulapo wa ḽa Mozambique. Zwa zwino u khou itwa nzudzanyo dza u vha vhuisa murahu fhano Afrika Tshipembe. Vhege yo fhelaho vha komiti ya vhulamukanyi na dzidzhele ngei phalamennde vho pfukisela phanḓa muṱangano nga murahu ha u balelwa u ḓivhonadza ha vharangaphanḓa vha khamphani ya G4S. Madzuluni ava vha G4S vho ḓo rumela luṅwalo kha komiti iyi lwo fhelekedzwaho nga vhoramilayo vhavho. It's only by virtue of Section 22 of the Parliamentary Privileges and Immunities Act that a witness can be immunized from its liability for breach of contract or any other kind of liability in response to a summons. And that's why, as it's been explained as quickly as possible in the letter yesterday, and certainly without any intention of causing disrespect, that G4S has requested to be summoned so that it can make the appropriate witnesses and the appropriate documents available as quickly as possible. But it will need to have a summons in order to be released from its statutory and confidentiality and contractual confidentiality restraints. Komiti iyi ya vhulamukanyi a yo ngo takadzwa nga u sa ḓivhonadza ha vha G4S. Resolution of the committee is that one, G4S will be summoned to appear on the date that will be agreed upon between ourselves and the Speaker of the National Assembly, and the date will not be the one as determined by G4S. Va komiti iyi vho vhudza vhalanguli vha muhasho wa vhulamukanyi na dzidzhele uri vho vha vho lavhelela u pfa sia ḽa vhuṱanzi ha vha khamphani iyi ya G4S. Vhahulwane vha muhasho wa vhulamukanyi na ndulamiso vha ri vhone vho lugela u ṋetshedza vhuṱanzi ho fhelelaho malugana na u shavha havho Bester khothoni. We will give a blow by blow to the portfolio committee as to when the investigation started and the types of officials implicated, and also those that have been placed on notice within correctional services who might have been derelict of duty in terms of the monitoring of the contract. So we will definitely give a blow by blow to the portfolio committee on Wednesday of that investigation. Minister wa vhulamukanyi Vho Ronald Lamula vho tenda uri katagada ili a longo vha fara zwavhuḓi na luthihi. We are also angry because we also believe this is the highest level of dereliction of duty by G4S in that facility. But we will leave the process to the lawyers to guide us and to advise us. Then we will be able to take a decision. Va muhasho wa vhulamukanyi na dzidzhele vana thendelano kana kontraka ya u shumisana ya miṅwaha ya 25 na vha G4S ine ya khou tea u swika magumoni miṅwahani miraru i ḓaho. Musi vhaṅwe vhathu vhavhili vho ḓivhonadza namusi fhaḽa khothe ya Bloemfontein matsheloni a namusi kha mulandu wa u shela mulenzhe kha u ṱaha khothoni ha mutzhipi wa vhathu we a swa na dzina ḽa Facebook rapist Thabo Bester, mme awe vho dovha hafhu vha bva mulomo phanḓa musi a tshi nga vhuiswa fhano kha ḽa Afrika Tshipembe nga murahu ha u dovha hafhu a farwa. Izwi ndi nga murahu ha musi mapholisa a ḽino shango a kati na u tshimbidza u vhuiswa ha Bester na mufuno wawe Dokotela Vho Nandipha Magudumana fhano hayani musi vha tshi kha ḓi tou bva u farwa ngei shangoni ḽa Tanzania.
Musi vhaofisiri vha muvhuso wa fhano Afrika Tshipembe vha tshi khou ambedzana na muvhuso wa shango ḽa Tanzania u itela u vhuisa Vho Thabo Basta na mufuna wavho Vho Dokotela Vho Magudumana kha ḽa Afrika Tshipembe, mme avho Basta vha ri vho kha madzanga uri avho vhuvhili havho vho kona u tinya mulayo lo kalulaho. Le nna ke shocked nna Tanzania o tsebela ga nna ke ha ke tsebe ke nna mpona ke molamu ka kang tsebe Tanzania ke tshuile, I'm shocked wa bona ke tshuile hore jwale Tanzania di kena kae ene hodimo motswadi ha o kwa ngwana o entse 1 2 3 4 5 e go tlo tswa fela jwale ke tlhabe ha ona ntho ke tlaetsa. Mme avho Basta vha ri lwa u thoma na lwa u fhedzisela musi vha tshi vhona mazwele wavho Vho Magudumana ndi musi vha tshi khou lingedza u ṱoḓa u vhila tshitumbu tshe vhaofisiri vha vhono vha vhudza uri a si tsha murwa wavho. Nani pa o tle man this one long time re bua le yena kana kwa nne re batla stu gade hai wan kala mmona wan ya ke mqetetse mhlango azanga pheta ka bona nandi pa a ke batla bua lsha. Yes ke mthotse nantsa go blokile ke amthola ka bua le yena a ntshotsa go nya diswe ke mang o etsa lang ke na msadi wa Thabo yena o nyetse le Thabo. Vho isa phanḓa nga u amba uri zwa zwino vha khou itelwa mishushedzo. Kuna abantu abangifonela ama private number la angibazi bathini bangibuza ukuthi mama why ukhuluma nama journalist ngizothini then bathini ke bayakuthreatenisha umuntu makathi ukhuluma nama journalist ufuna ukubonana ngizothini I drop it ngiyadropa mangizohlangana naye nake mtswadi ke tlo batla botsa question o tlo ngaraba ha bohloko ke tlo ba jwa mhlomong ha ke ya mo mabaleng teng it's my last day ke save account le lo shwa mole na ha ke I'm not safe a ke batlo bua le sana bana ba bona se bile ha ba robana ba round to so gata vha ri vha na mbudziso nnzhi dzi sa fheli. A ke tsebe wa ngithe u Thabo umntanami ngeba angitshongo ngeba angikho kulezi zinto lezi ngeba angikho kulezi zinto lezi zobulala mina. This is my grave. Mapholisa a vha khou thudzela kule khonadzeo dza uri hu nga dovha hafhu ha fariwa vhahumbulelwa kha uyu mulandu. Vaofisiri vahulwane va khoro xitumbe ya ANC va na mutangano madekwana a namusi nga awara ya vurathi na mupresidente wa kale Vho Thabo Mbeki fhaḽa Luthuli House. Mutangano uyo wo vhidzelwa u ḓo rera nga fhungo ḽa vhurifhi ya president wa kale Vho Thabo Mbeki he vha vhuṅwalela miraḓo ya komiti khulwane ya ḽihoro ḽa ANC malugana na nḓila ye vha tshimbidza ngayo fhungo ḽa bulasi ḽa Phalaphala. President wa kale Vho Thabo Mbeki vho kaidza ḽihoro kha zwe ḽa vouta ḽi tshi hanedzana na ḽikumedzwa ḽa uri u ṱanganedzwa muvhigo wa tshigwada tsha vhoramilayo tsho ḓiimisaho nga tshoṱhe wa uri hu simulwe komiti ya phalamenndeni ine ya ḓo sedzulusa fhungo ḽa vhutshinyi ha bulasi ya Phalaphala na zwe vha vouta vha tshi hanedzana na uri u simulwe ṱhoḓisiso kha zwiito zwa vhuyaḓa kha khamphani ya Eskom sa zwe zwa bviselwa khagala nga muofisi mutshimbidzi muhulwane wa kale wa Eskom Vho Andre de Ruyter. Vho Mbeki vho pomoka vha ḽihoro ḽa ANC kha u rangisa phanḓa u tsireledza presidente vha sina ndavha na u imela ngoho u tou fana na zwe vha ita kha fhungo ḽa nkandla ḽi kwamaho presidente Vho Jacob Zuma. President wa kale vhane vha tou amba banga kupalula vho dovha hafhu vha sasaladza tshanḓa tsha president Vho Paul Mashatile kha nḓila ye vha fhindula ngayo dzimbudziso phalamenndeni hune vha ri vha khou kheluwa kha maitele na zwine ḽihoro ḽa imela zwone. Musi ri tshi kha ḓi vha kha ḽeneḽo fhungo zwa zwino ri kwamana na muḓivhi wa zwa polotiki Dokotela Vho Levindou u bva fhaḽa Tshwane University of Technology nga zwine ra nga lavhelela muṱanganoni uyo wa khoro xitumbe ya ANC na mupresidente wa kale Vho Thabo Mbeki madekwana namusi vho ndo ri khou vha ṱanganedza kha mafhungo a SABC 2 kha musi ri tou sedza fhungo ḽa uri zwa zwino mupresidente wa kale Vho Thabo Mbeki a vho ngo takala a vho ngo farea zwavhuḓi nga nḓila ine vha ri ḽihoro ḽa ANC a ḽi khou tshimbidza zwavhuḓi mafhungo a u ṱanguliwa ha masheleni bulasini ya presidente ya Vho Cyril Ramaphosa. Wa vhona u nga ri o muṱangano u nga kona u fhelisa phambano idzi? Ndi madekwana muhashi ndi madekwana vhaṱaleli ngei hayani ndi zwa vhukuma muhashi kha ḽihoro ḽihulwane ḽi nonga ḽa ANC vha ḓo wana zwa uri hu na mihumbulo minzhi yo fhambananaho na kuvhonele kwa zwithu u ya nga u fhambana
zwivha zwavhuḓi vha ḽihoro nga u tou rali vha tshi ṋea tshifhinga vhathu vhane vha tonga hu na huṅwe hune vha ṱoḓa u tsivhudziwa hone kana vhane vha tshi ṱoḓa u pfukisiwa kha zwiṅwe u fana na muphuresidennde wa kale Vho Mbeki vha tshi bvela khagala. Zwenezwo zwa muhashi a ri zwi sedzi nga nḓila ya u zwi thuzela thungo fhedzi, zwi a thusa kha ḽa uri u vhona havho na u tsivhudza ḽihoro zwi vha zwa vhuṱhogwa sa izwi vhe muṅwe wa vhathu vhe vha vhuya vha vha vharangaphanḓa. Nga ngeno thungo tshi a vha tshifhinga tshavhuḓi tsha uri vhurangaphanḓa ha ḽihoro zwa zwino vhu kone u vha na nḓila ine vha kone u ḓifhindulela, vha sumbedzisane nḓila u itela uri vha tshi ya phanḓa vha vhone uri vha bva nga nḓila ifhio. Vhondo hu na dziṅwe nḓila dzine dza nga shumiswa uri Vho Mbeki vha kone u swikisa zwililo zwavho kha ḽihoro? Hu na nḓila nnzhi dzine dza nga shumisiwa uri Vho Mbeki vha kone u swikisa zwililo zwavho kha ḽihoro. Vho Mbeki ndi muraḓo wa khorotshitumbe ya ḽihoro sa izwi vho vhuya vha vha muphuresidennde wa ḽihoro. Zwa amba zwa uri henefha nga ngomu miṱanganoni ya ḽihoro vha kona u posa kana u isa dzimbilaelo dzine vha vha nadzo kha ḽihoro. Ndi ngazwo vha tshi wana zwa uri hu na vhaṅwe nga ngei thungo vhane vha ri ho vha funa vha songo tou ṅwala luṅwalo, khamusi ho vha funa vho shumisa dzenedzi nḓila dzine vha ya miṱanganoni vha swika vha amba na miraḓo ya ḽihoro sa izwi vha songo thivheliwa nga muthu. Vhondo ṅwakani hu ḓo vha na khetho guṱe hune vhathu ḓa ri khou khetha uri ri ṱoḓa u rangwa phanḓa nga muphuresidennde nga nnyi kana nga ḽihoro ḽifhio. Fhedzi vha vhona u nga ri idzi phambano dzine dza vha hone vhukati ha Vho Mbeki na Vho Ramaphosa dzi khou kwama hani ḽihoro ḽa ANC musi ro sedza uri ṅwakani ndi khetho dza guṱe? Muhashi ri tea uri dzi lavhelese nga nḓila mbili. Ya u thoma i vha ya uri arali dzi tshi khou bviseliwa khagala nga nḓila ye haya mafhungo a bva ngayo, zwi ita zwa uri ḽihoro vhathu vha ḽi vhone ḽi siho kha vhuimo havhuḓi ngauri vha 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 tshi khou vhona vharangaphanḓa vhane vha tonga vha dzula vha khou liyana vha tshi nga vha imi fhethu huthihi. Nahone murangaphanḓa wa kale a tshi vhonala a sa tikedzi murangaphanḓa ane a vha hone. Nga ngeno thungo vhaṅwe vha zwi sedza nga ḽa uri arali a mafhungo ane a vha khou dzudzanyiwa zwavhuḓi nga ngomu tshiṱangani a na masiandaitwa avhuḓi ngauri hu vha hu mafhungo a u tsivhudzana na u sumbedzana nḓila, nahone ane a vha sa fushei nga zwiṅwe u a kona u zwi amba u vhofholowa uri hu fariwe nḓila yone yone. Vhondo musi Vho Mbeki musi Vho Zuma vha muphuresidennde wa kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe ri wana uri Vho Mbeki vha sa pfhalesi nga maanḓa kha mafhungo ane a vha uri kha dzinndwa dza ḽihoro ḽa ANC, fhedzi zwa zwino vha khou pfhala, zwi khou vhangwa nga mini zwithu? Muhashi khamusi zwa zwi tshi khou itiswa nga uri vho vha vha tshi zwi ḓivha zwa uri kha Vho Zuma a hu na vho nḓevhe ye vha tshi nga i wana, nahone zwoṱhe zwe vha tshi nga amba vhathu vha tshi ḓo ri zwi khou itiswa nga uri vho fenyiwa ngei khuvhanganoni ya ḽihoro Polokwane. Khamusi tshiṅwe tshi nga vha tshi itiswa nga uri ya Muhashi vha sa ṱoḓi u ḓibadenganya na luthihi na Vho Zuma na zwine vha ita zwone. Ndi ngazwo na kha miṱangano ya ḽihoro Vho Mbeki nga tshifhinga tsha Vho Zuma vha sa ḓidzhenisi. Zwa zwino vha ḓo wana uri khamusi vho wana vho murangaphanḓa ane arali vha tshi amba zwine vha amba u a kona u zwi dzhia a zwi thetshelesa. Ndi ngazwo ri tshi dovha ra sedza hafhu vho tou humela tshoṱhe Vho Mbeki kha maitele ya ḽihoro vha khou vhonala miṱanganoni na zwinzhi maitele ane vha khou itea nga ngomu kha ḽihoro. Fhedziha hu na vhaṅwe nga ngeno thungo vhane vha ri Vho Mbeki vha tonga vha khou ḓalelwa nga u sasaladza madzuloni a uri vha vhe muthu ane vha tshi khou fhaṱa. Khamusi hono muṱangano u ḓo ita uri nga ngoho vhuvhili havho ha vharangaphanḓa vha kone u wanana uri vha kone u fara nḓila nthihi vha tshi ya phanḓa. Vhondo Archbishop Vho Thabo Makguvha na vhone vho ḓi amba uri muphuresidennde Vho Ramaphosa vha bvele khagala kha heḽi fhungo ḽa dandetande ḽa phalaphala hangei bulasini yavho ro sedza zwa u ṱangulwa ha masheleni. Ndi uri ndi vhathu vhanzhi vhane vha khou amba zwa uri Vho Ramaphosa vha bvele khagala vha ri ṋee muvhigo wo ṱanḓavhuwaho. Vha vhona u nga ri a si tshifhinga na tsha uri Vho Ramaphosa vhane vha ita ngo ralo? Muhashi vhadzulapo nga u angaredza Afrika Tshipembe vha khou ṱoḓa u ḓivha zwa uri nga ngoho ha ḓa itea mini.
khaedu ine ya vha hone ndi ya uri vhunzhi ha vhathu ha vhadzulapo na vharangaphanḓa ya nga u fhambana vha khou ṱoḓa u wana thasululo kana uri vha vhe na vhuṱanzi nga u ṱavhanya. Fhedzi ḽine ḽa vha hone muhashi ndi ḽa uri Afrika Tshipembe na constitutional democracy yashu hu na zwiimiswa zwine muthu o khakhaho a ya khazwo uri zwenezwo zwiimiswa zwi ṱoḓulususe zwi kone u bvisela vhuṱanzi khagala. Fhedziha vha ḓo wana zwa uri muphuresidennde Vho Ramaphosa vha khou ri zwiimiswa zwoṱhe ndo ḓiimisela u shumisana nazwo nahone zwi ḓo ḓisa muvhigo. Zwenezwo zwi ita zwa uri vhane vha khou ṱoḓa u wana mafhungo a tshi bvela khagala vha vhonale vha tshi nga vha khou ṱavhanya nahone vha khou ṱoḓa u fhirela zwiimiswa zwine zwa vha hone. Nga ngeno thungo muṅwe a tshi ḽisedza uri aiwa naho zwiimiswa zwi khou ṱoḓulusa zwi ḓo ḓi ṱoḓa muphuresidennde na vhone vha bvele vho khagala ngauri zwiimiswa zwi tonga zwi khou lenga. Zwa dovha zwa bva kha uri muthu ene u ima ngafhi kha uri aya mafhungo a tandululiwe. Fhedziha ḽa vhuṱhogwa ndi ḽa uri ri tea uri na musi zwi sa leluwi ri lingedze u lindela u swika tshenetsho tshifhinga musi vhuṱanzi hoṱhe vhu ḓo bvela khagala ra ḓivha uri ho itea mini. Vho Nḓou ri khou livhuwa nga maanḓa vha vha na madekwana avhuḓi matsina avho ndi muḓivhi wa zwa polotiki Vho Levi Nḓou vha vha na nyambedzano na riṋe malugana na fhungo ḽa muṱangano une wa Thabo Mbeki vha ḓo vha nawo na khoroshitumbe ya ANC. Kha ḓi thoma ra ya maragani ri a vhuya u sikale. Ri dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Nḓisedzo ya muḓagasi mishashani ya Platfontein tsini na Kimberley i tshe yo imiswa lwa tshifhinganyana nga vha masipala wa Solblaki zwi tshi tevhela lufu lwa ṅwananyana wa miṅwaha 5 na muthihi we a tshokiwa nga ṅwambo wa u ṱuma muḓagasi lu siho mulayoni. Vhupo uvho a vhuna muḓagasi u bva tshe ṅwananyana uyo a fhira fhano shangoni nga Mugivhela. Ṅwananyana Dina Selunda o lovha musi a tshi khou tamba na khonani dzawe tsini na hayani hawe. Zwa zwino nga ri lavhelese tshiimo tsha zwa ikonomi hune randa ya vhonala i nṱha musi tshivhambedzwa na maṅwe masheleni a ḽifhasi. Dollar ndi 18.32 cents, pound ndi 22.78 cents, euro ndi 20.1 cent, pula ndi 1.37 cents. Jazz ndi 7,829. Zwibveledzwa isoko ndi 2031, platinum ndi 1000, oil isoko kunakiswa ndi $83.26 nga fagi. Minista zwa mitambo Vho Zikodwa vha ri hu na ngudo khulwane uri zwo bvelelaho kha thimu ya Marumo Gallants FC ngei shangoni ḽa Libya zwi songo tsha dovha hafhu zwa bvelela kha thimu dza fhano. Maipfi a Vho Kodwa a khou tikedzwa nga phuresidennde wa dzangano ḽa bola fhano Afrika Tshipembe ḽa SAFA Vho Denny Jordan khathihi na mudzulaphanḓa wa thimu ya Marumo Gallants Vho Abraham Sillo. Vhaofisiri vhavhili vha thimu iyi vhe vha vha vho valeliwa iṅwe hodelani ngei Libya lwa vhege dzo no ṱoḓa u lingana 3 vho vhofholowa maḓuvha mararu o fhelaho he vha swika fhano hayani mulovha. Vhaofisiri vhavhili vha thimu ya Marumo Gallants vho vhuya fhano hayani mulovha nga matsheloni nga murahu musi mihasho ya muvhuso wa fhano khathihi na dzangano ḽa bola ḽa SAFA vho dzhenelela. Vho Rufus Matsena na Vho Amos Dlomo vha vho valelwa hodelani ya Libya nga ramabindu wa henefho Dokotela Vho Ali Alzaga vhane vha pfi vha tshi khou bya uri vha ṋewe mbadelo dzo engedzedzwaho malugana na zwine vho ṱoḓela thimu ya Marumo Gallants bufho nga murahu musi thimu yeneyi yo vha yo hanganea ngei ḓoroboni ya Istanbul shangoni ḽa Turkey. Phambano idzi dzo tutuwa musi ya vharamabindu vha tshi pfi vho gonyisa mitengo ya thikhithi ya bufho kaṱanu. The Federation must be involved. We have a unit called International Relations at our site. DECO must be involved. The embassy must be involved. These are the issues that we must resolve so that we do not find any of our teams in this experience again. We've got to make sure that we avoid the repeat of this. Timu iyi yo sala isina zwiṅwe zwine nga dovha hafhu ya ita zwone nga nnḓa uri i badele masheleni aya o salaho uri avha vhavhili vha kone u vhuya fhano hayani Afrika Tshipembe. We couldn't buy from outside Benghazi. You had to get someone in. Then he bought for us, and then we had to pay him back. That's it. And unfortunately, when we wanted that
bill. He gave us one lump sum amount, and we had to get the breakdown of the invoice. That's where the problem came in. But we played our part, and that's it. Marumo Gallants yo konosvika kha quarter finals za chipuga cha CAF Confederation Cup une mutambo woteveraho vadotamba na ngwena za Igipita dzine dzava Pyramid FC. If we have a team that knows from day one when they are departing, how long they're staying, when they are returning, we're able to work not when there's a crisis but to facilitate the process, because there are challenges on this continent. Ava vaofisiri vaviri va timu ya Marumo Gallants vari uvalelwa havo dela ninge Libya zvo vatsikeledza vukuma. It's not easy. When I was in Benghazi, I remember I took 9 solid days without sleeping. Nobody knew that for the duration of us being there, we never had access to hot water. On a daily basis, we were washing with cold water. Even the issue of meals, it's not true that we had 3 meals a day. No, it's totally not true. We sometimes have breakfast at about maybe 12 o'clock. That is if he wants to. Then from there, we have dinner very late. I was in danger. And immediately when you go inside Benghazi, you know how the country is, vandalized buildings, army there and there, you will get scared. We don't see that often in South Africa. Vamumbuso wapano katina dzangano la SAFA vari vadorusa nganungo dzothe urusia vana timu na ntia pano ine yatangana na nyimele yeneyi musi timu dza pano dzichikotamba mitambo ya zvipuga zva Afrika. Ana musi agumangene ndira lokovera. matekwana karimbodira besa nyimero ya mucho ya matekwana ana musi matekwana ano aiwo kubonera busuto sikati unanga kati pera bala tungo ya tebura mbura iyo ikoperekeswa hakunanga mimuya inia kubuzura ngabo hari karimbodira besa machera hone litocha luima ngachibumbe yote muzirichabasa machera kutoba rabona hapo mufiso karura hobukuma uchikubikwa pala chizikini chashango ndi ula mufiso unewate anzerusia mataka achiko uswa muziricikonya chatungia pala tebura na hone kubona aiwa kakaduvwa huna makore otipao yatoba hapo ya pera karimbodili mona rebese temperature za matekwana ana mosi ridotomanga bundu lashu langeno khawte kunara kubikero honi mucho budi bukuma ngeno droboni ya Johannesburg atena pala Pretoria zidokonya za chika pala ka 25 muzitho sa pala Springs naona aiwa rikobona umucho budi bukuma matekwana mosi katihina machero pala Vereeniging na pala Carletonville na honi ndi mucho budi bukuma karimbodi tsa hayani rebese bundu lashu la Limpopo ne rikobona honi zi temperature za budi zichikobiko pala droboni ya Polokwane mukopane atina na pala bilabila zidokonya pala temperature pala liphalale zasika pala ka 28 atina musitho sa pala borona hona kobona umucho budi bukuma risa hangwi na pala Pegasport karimbodi ya vundini la Mpumalanga unina honera kobona matekwana ano aiwa ndi mucho budi bukuma unokubikwa pala droboni ya pala Carolina na pala Emelo zifasi bukuma zi temperature matekwana ano pala Secunda na Standard na pala Emalahleni mozirichi ya KwaZulu Natal na honera kobona aiwa ndi mucho budi pala Kokstad Potchefstroom na pala Durban zidokonya ulundi zi temperature machari chicha zasika pala ka 27 mozirichi sa pala vundini la Eastern Cape na honera kobona aiwa zi temperature zifasi bukuma pala Graaff-Reinet atina arisirabasa na pala Maletswai zifasi bukuma na pala Kredok komani hone aiwa zidokonya zasika ka 23 machari chicha kariye nalo relabesa pala vundini la Western Cape dunera kobona hone pala Worcester na pala Cape Agulhas Riversdale na pala Mossel Bay hone zi temperature zizabuti bukuma zikurabelo zikonye zishike pala ka 18 pala droboni ya pala George Mossel Bay hone aiwa zikoshika pala ka 18 zi temperature zizabuti bukuma zi temperature pala vundini la Northern Cape Sandro basa pala Uppington na pala Kuruman Kimberley hone rikobiko ukobiko fitsinga kadikonya zashika pala ka 27 atina DR Kranavo na pala Sutherland ndi gumba matekwana na musu kurabelo aiwa uchinga kadirotora bukuma karimbodi ya pala Free State na hone rikobona mucho wa pepu chikubikwa ula mucho wa pepu kutoba hapo wabona na vundini la pala Northwest matekwana ano samdro kobona pala droboni ya Tosca na pala Freeburg town hone zifase bukuma matekwana ano helino ndi komba kabe matekwana wothi